kakvih sve likova ima u istoriji koji su vladali ogromnim carstvima. Ludnica je kanda otključana bila. Ali to se traži izgleda i dan danas. Nebitno. Da pričamo malo o ludom Ibrahimu, koji je bio vladar ogromnog, jednog od najvećih imperija na kugli zemaljskoj. Inače, proveo nekoliko godina zatočen i onda je došao na presto i tu će se pokazati da je to bio onako ne baš tako dobar izbor. Rođen je 1615. kao najmlađi sin sultana Ahmeda i njegove omiljene supruge Kosem. I tako polako, jedan po jedan, sultanovi su muški naslednici imali nesrećne sudbine i umirali su u borbi oko prestola. Ibrahim je preživeo, međutim stariji brat Murad IV. 1635. zatvorio ga je u kaves i držao ga u njemu do svoje smrti. I onda, posle toga, kao jedini muški naslednik loze Osmanlija, Ibrahim preuzima presto. Ta borba je ličila kao ono iz one knjige Igra prestola. Tu je bilo puno krvavih obračuna i raznoraznih bizarnih sranja. Ibrahim je imao samo 2 godine kad je njegov otac umro. Od tad pa do 1635. kada se Murad IV. Proglasio za sultana, trajao je taj period gdje je svako raznih mešetarenja bilo. Onda, šta se dešava? U tom periodu u harima je postojao deo koji se zvao kafesa. I on je predstavljao zatvor za naslednike prestola. Tu su pričavi držati pod prismotrom i nije im bilo dozvoljeno da izađu. I on kao veoma mlad, tu je zatvoren i Ibrahim. I onda tu kombinacija, stres, braća ubijena, vamo tamo. Ibrahim doživi mentalni slom. Pitanje je da li bi bio pametniji i da nije doživio taj mentalni slom. Đubre ostaje đubre. Uglavnom. I onda 1640. Murad IV. Umire. Posljedica ciroze. Volao da cevči žešće. Nije se treznio. Naredio je da se njegov brat ubije. Pošto nijedno dete nije preživelo. Ovaj zna da mu je brat nestabilan. Odlučio da je njega kokne. Da slučajno ovaj ne bi rešio da preuzme presto. Ali tu se umešala sultanija Kosem. Ibrahimova majka. I ona tu je počela da ga moli, kum i ovo ono i spasi mu život. Sad, kad je gomila došla da ga proglasi za novog vladara, Ibrahim nije im verovao. I onda je on se blokirao unutra u kafesi i nikog nije puštao. Plašio se da ne prođe kao ostala braća. Onda mu je Kamankeš Mustafa Paša donio mu Mustafovo mrtvo telo i on je još razgovarao sa svojom majkom Kosem i onda on se primio i preuzima presto. Kažu da su prvi ti utisci novoizabranog sultana propraćeni jednim radosnim plesom po haremu, ali umjesto jednog koljača ludaka došao je drugi, međutim treba će malo vremena dok se on otvori. Taj
Kamankeš Mustafa Paša bio je sposoban i političar i diplomata i čovjek uopšte. I on je to obavio prenos vlasti sa jednog na drugog sultana. Kad je stupio Ibrahim na čelo Osmanskog carstva, onda je on, veliki vezir, je gledao kakav će ovaj da postane vladar. I onda većina se iznenadila, ali ovaj u početku bio veoma dobar. Tražio mišljenje od svojih ministara, vezira, kao interesuje ga kako se carstvom upravlja. I onda s vremena na vreme preruši se kao nekog običnog čoveka, ode do grada, do pijace i onda on kao sluša šta običan narod priča. Međutim, onda polako počinju da se ispoljavaju znaci da sa njim baš nije sve u redu. Dok je on davao sve od sebe da bude što bolji vladar. Međutim, nije imao sreće sa zdravljem. Počeli su da ga muče jake glavobolje i napadi fizičke slabosti. Verovatno su, kao kažu, to bili neki simptomi posttraumatskog stresa koji je doživio tokom odrastanja, neka taka sranja u svakom slučaju. I onda, kako godine su prolazile, naš sultan Ibrahim postao je sve luđi i nestabilniji. I onda ova sultanija Kosem, kako da zaokupi njegovu pažnju, šta će ona, kaže, evo ti na harem, samo rokaj ove u haremu i ne boj se ništa. I ajde, tu kao treba ti sin, kurac palac, ali kad je Ibrahim osjetio harem i žene, tu se tek izgubio totalno. I onda imao je jednu epizodu kad je se posvađao sa svojom ženom Turhan Hatidže. On je uzeo iz naručja sina njihovog, Mehmeda, i počeo da mu preti sa nožem. I čak ga posekao i baci ga u bazenu. Međutim, sluge odmah skočiše, spasiše ga i kao, ajde, ali dečak tu jebi ga stres, vamo tamo. I to su bili tako ti neki njegovi ispadi. Imao je, kaže, na 100 robinja u haremu. A kaže, najviše se palio na debele žene. Ili žene koje nije mogo da ima. Ove što je mogo da tuca svaki dan, tog mu nije bilo interesantno. Zna, ove što ne može, tu se kao frajer uzbudi. I onda jednom prilikom zaljubi se on u muftinu ćerku. To je nešto kao muftija, je kao svešteno lice, vrhovno, tako nešto. I od tog verskog vođe on zatraži da se oženi sa njom, međutim muftija kurac, nije on pametan, zna kak je Ibrahim ludi, odbije ga. Čuva on razne priče katastrofalne koje dolaze iz harema i međutim mu uzme pa mu kidnapuje ćerku, nekoliko dana se iživljavao seksualno nad njom i onda kad mu dosadla vrati je. Također imao je obsesiju vezano za svoj harem, pa je onda skupao raznorazne erotske knjige gdje je čitao poze, kamasutre, pičke materine. I sve pare iz državne kase trošio je na opremanje, da to sve bude elegantno, ovo ono, i tokom te njegovog upravljanja državom kaže da je njegov harem dostigao ogromne razmjere tog luksuza, za žene najbolji parfemi iz Pariza, tekstili, najskuplji nakiti, to je sve prštalo. Ali kaže da je bio jako opsednut krznom. I onda su mu dali neki nadimak u Francuskoj, nešto krzna, tako neko sranje. Sad jedna, kaže, od najgorih priča vezanih za njega je vezana za sultaniju Sivekara. Ona, ta njegova sultanija, mu rekla da je neko od njegovih tih konkubina, ljubavnica, oprco neki outsider. Ali, kaže ona, ne znam ja ništa drugo, ali znam da ti je jedno od njih oprcao taj sa strane. A ko je taj sa strane, ona ne zna. Ovaj pobesneo, kako njemu da oprcaju. On je glavni baja u državi, traži informacije o tom izdajniku od svih. Međutim, niko ništa ne zna, izgleda ova lupila. I onda šta će Ibrahim, da mu to ne pogodi sujetu, naredi da se sve žene
zavežu, stave u vreće i bace se u Bosfor. Udavio je. Udavio je, kaže, 280 žena i to samo zbog tvrdnje koje nije imala dokaze. Tako da, da ništa drugo nije, da je samo ovo uradio pa vidi se da je puko ko lajsna. Međutim, ono što je interesantna stvar, kada sam bio u Turskoj, u Istanbulu, jedan od njihovih vodiča je pričao totalno drugu priču o Ibrahimu. Jeste kao ovo ono, ali eto kao naš jebiga, on je voleo žene kao u smislu normalno, naš bogat, moćan, lep, ovo ono, i njega su žene kao volile, kao jedno su čekale da dođu u njegov harem da i on izjebe. Tako da Turci imaju jednu priču. A postoji i druga strana medalje. E sad, zašto je ta sultanija njega zaluđivala sa haremom, pa ta njegova mati, pa da bi ona mogla da vlada na svoj način. Ali, on kad je odlučio da svoje te ljubavnice, konkubine učini moćnijim od svojih sestara, pukne njoj film, vidi da je njen sin odlepio i tu se i ona počela okretati protiv njega. Imao je te sumanute zahteve i okupio gomilu nekih ludaka od sebe sumnjivog porekla i od zla oca i gore matere. Jedan od tih likova je bio i Cinče Hodža, koji ga je ubedio da ubije tadašnjeg velikog vezira. Veliki vezir bi bio nešto kao premijer. Ali da se to sve dešava, temelji carstva postaju nestabilni, počinje rat sa Venecijom 1644. Svi su ga trpeli zato što njegove odluke nisu nešto bitno uticale na živote velikog broja ljudi u carstvu, ali kada je pokrenut taj rat sa Venecijom, to već polako počelo se menja. Venecija počela da blokira Dardanele i prekinula je vezu Istanbula sa Mediteranskim morem i onda tu dolazi do nestašica hrane i svih ostalih podstrepština, nešto kao embargo, a dok je njegov narod gladovao pod embargom, Ibrahim je radio ono što i svi ostali velikani i vođe rade, provodio vreme u svom haremu, povećavao poreze, dok su ovi gladovali, on je jebao ove svoje konkubine, a hrane je bilo za njega u izobilju. Klali su dnevno ne znam koliko stotina bikova u toj Tokapi palati ili tako nešto. Međutim, komu dolazi glave? Ne može niko da sjebe tog Ibrahima, međutim sjebu ga janičari. Godinu dana posle tog događaja janičari, koji su bili elitna vojna jedinica carstva, rešava da zaustavi sultana, pobune se i onda ovi već Ibrahim i njegovi prijatelji više nisu imali šanse, a ni građani Istanbula više nisu htjeli da trpe taj Ibrahimov zulum. I onda 8. avgusta 1648. godine razbesnela masa ljudi hvata tadašnjeg velikog vezira, rastrže ga na komade i kreću ka sultanu, koji reši da se spase, potraži utočište ponovo kod svoje majke. Mama. Međutim, stražari hvataju Ibrahima, zatvaraju ga u polatu Topkapi, i ponovo u kavez. Međutim, on se nadao da će tu mati ponovo da stane iza njega. Dok je ona tu međuvremeno promijenila svoje mišljenje. Vidi da je ovaj izgubio kontrolu i kaže: sine, ko te jebe, neka ga skinu odmah sa prestola, sjebo je cijelo društvo, sve. I umjesto njega doveden je na prestol njegov 6-godišnji sin Mehmed. Svi su se plašili dok god je Ibrahim živ da im ne skine glavu. Čak i kad je zaključan u tom kavezu, može da, kao što se vidjelo, da jednim nekim pukim slučajem ponovo izađe iz kaveza.
I onda je novi vezir koji je došao, to je premijer, tražio da se verske vođe daju u stvari neku fetvu, kao, kako se to kaže, fetva. U stvari tražio tu fetvu kao odobrenje za njegovo pogubljenje. Nije se protivila ni mati. I sad ajde da mu baš ne odseku glavu, kao to je onako brutalno. I onda tu se pojavljuje Svilengajta, naravno za njega samo najbolje. Smrt davljenjem koju je dočekao 18. avgusta 1648. Kažu da je tada rekao: zar među onima koji su jeli moj hleb nema nikoga ko će se sažaliti na mene i zaštititi me? Ovi okrutni ljudi su došli da me ubiju. Milost, milost. Očigledno si preterao, izabrao pogrešne ljude oko sebe, onu stvar nisi vadio iz one stvari, a nije bila u pitanju nagrada da stavi pravu stvar na pravo mesto, tako da nisi mogao izbeći to sranje koje te na kraju sačekalo. Eto, toliko.